Ole kan Missiinary Martar-Te chanchin ngai thlak chhun zom la ila pulal uap liana kum sang kha jakua somru ka tanga sang hni le pakua lal uap liana he kum sang kha jakua somruk march ni khata unaw zinga apalina ni turin vanbong khuwa alo pianga anu chu nu hliri ania apa chulal dai lova ani unaw mi pa pasari le hmeichhia pakhat an nia chung te chu h than chunga thang hing lova lal than moya lal uap liana laram zawi zau thang mura lian ching puyale lal ro hnu na te anni lal uap liana hi chatuan ram apan ni thlengin uapa tia ko ani awangin kan ti ve zel to ang a hming hi apa te unaw zinga upaber lal ram liana hminga liana ti lai hi latelin apu upa khel hnunan lal pathianin min uwa prega ti in aphu ani an chung kwa hi rambuai lai kum sang kha jakua samruk pasari khan vanbong khuwa tangin aizola pem turin luidunga vanbong khuwa thau pu van thua mate chung kwa nen long pakhata chuang hovin silchar lam an pana uwa papa pulal dai lo hi contractor ani awangin vanbonga omlovin heti lai po hian aizola a oma api le pu le ani le unaw tenen lakhipur an thlen thak chuan pl thanmoi doctor Rev.C.Chawngliana thiannu anuwa pc mla ni ta te nena an khosa a doctor Rev.C.Chawngliana hi uapa pi nutra ania lakhipura hian march atanga july sangkha jakua somruk pasari thleng an oma august tha apa in aizol lam a hruai chhota a dorpui veng thara aparam liana sai chuan is pa an han bela akum le sangkha jakua somruk pariata tuna an omna ramhlun veng la ya hian anom ngetta ani ramhluna anom tir chuan tuna veng le ko ran sang hi ala om lova apum pui hian ramhlun veng ti top alani a tuna ramhlun ko ran an ti tak ramhlun sau biakina hian an loi veka chuti lai chuan tuna SCERT te dai te MBSE le Aizol North College munatana man tak zong hi sipain an lua veka Christmas te kumthar le an mani vai puja sang huna te vai sipai chuan inti hlimna an nei chang hian khonwar tui hi an huama nol not alin an phual zuai thina zana phei chuan a hmu nom hle thin chu hria in no pang ho po in an ching ve thina heti lai sangkha jakua somruk pariat hian uwa pale a thian te po vai in khonwar tui an phual thin chu an lo ti ve a thian pa in uwa pa chu phu a ani chuan khati lai huna an uar tak nylon kor coffee rong alo ha kher mai si a kor chap chuan apum alta a mi panau pang kumriat mi tan chuan han thel ngai na shehek lo kong puya tang chuan chiao vor chungin an mani in lam DIC office thangami chu panin atlan chukta ani ina thlena achung ten an lo thel mi sakmeu chuan a taksa kang na saman hle a rang takin civil hospital pan pui nga lani a akan dan mu te chuan a thi ngei an ring hi alani ma se thakhat chuang ma civil dam doina omnu chuan alo tha chuak le ta a ma se atak sa chan ve vel anak veilam le adul borvel ero chu aserna sa hle ani he atak sa serbol truk hian ama ngong anei na sa a azak zum ema mi ma a kor han phel te hi a hre ma wangin atlang wal hnu po in khohar in ria te hi a hre pha hle thin he atak sa ser hi chatuan ram apan ni thlengkhan ala om rengani heti hun lai hian ramhlun venga zirna tur primary school pakhat chau tuna primary school 1 hi ala oma pulai hnuna school ti thinani primary school chu heta hian azowa chanmari ME school a middle zirzomin ramhlun ME school private adin ani ta ka wangin a in sona middle chu heta tang hian azota a heti laya he school a headmaster tanglai a masaber nibok sila ruata xmla hi ani
ti chuan high school chu government Mizo high school thingpui huan tlanga kalzuin metric azo le a abak chu akang serin aril ru angonga wangin zirna sang zo kar zirzom zel tumna anei lawa college po akalzom talawani uwa pahian sarkar na te handil ve zak zaka ma se ani high school zo chau dan chuan na mu mai alo harsa a zir chhun zom box silo na tho tur shebok silo tan chuan hanti vak tur om hek lo thian zahawa hanin kom let to chuan ti lo tur hanti chang po anei ve lo theilowa atlangwal chau hian han sual ve hun lai deuh po anei ve nge ani chuti hun lai chuan an unau zinga upober h than chunga chu ramhlun middle school a zirti tu na sangkha jakua somsari pali october thla atanga thoktanin an thopui pakhat pu vanlal ngai chuan printing press aneya a u chuan u pachu na thoklova ummai mai ai chuan pungai pressa khol harema in hlo faturin ati a pungai khol chutna chuan khol harem zurin a in hlo fata a hetia omlai hian h than chunga chuan kum sangkha jakua somriat pathum january thla a ahna thona middle school zirtir tu na atanga bangin Missiinary turin a in pe a silchar mission school oriental high school zirtir tu atan da ani ko ran ngai sak vak lovin u pahi oma ma se anin nga na ber an upaberin hun puma rongbol tura kal santa ka wangin a in khom tran veta a vanai thak takin an loina ko ran ramhlun not ko ran chuan kum sangkha jakua somriat panga a gospel camping abuat saya chuta chuan an thian ho nen lut ve a heta hian a piang thar ta ani kum sangkha jakua somriat pariat kuma a u chunga chu Roland's Memorial School Karimgansa headmaster a omlain BA training in an chung koin aizola an ron chuaka ama in uapapo apian thar to wangin ramhlun not ke trp ho zinga telin a u te hi Karimgansa hian an lo zuklo to nge a hetia chuak chhopo hi alo lom ema hun puma rongbola inpek ve du khopin aril ru alo siam ve to ani ang chu chumi kum July tha a Manipur khopui Imphala mission ta gotul pressa thoktur operator anmamo thu sinot mission botin hriatir na achua chu chanchin bu atangin alo mu a au chunga chu shilin adil ve maidon em niang ti in arona heti lai hian bongkona puwalal ngaya pressa la thokin khol harem tu nito lovin khol chutu ber anito a au chuan rongbol na atana iril ru ipeka damchung atana inpek du na tak tak inayani chuan dilla chutiang ril ru pu ini lem lo chuan dil kher po atul chuang lo nupui fanau te po ilanei ve du anga tuna I tholai po hi nupui fanau chom thaina tho ania nangma thu ni ro se atia aril ru in siam pe vek to aniang chu adil veta ani ti chuan goodwill press thok tura lak anita a hemi trum hian Missiinary tur enge mozat lak tharan ni a ramhlun not ko thana tang chuan a u thanga thian pa lalbiak nunga chu lak thar zinga atel boka chung ho nen chuan ramhlun not ko ran biakina a thana program sinot mission board in siama July ni som pariat sangkha jakua somriat pariata a thona tura a hna zom tura ti ania ani po hlim takin Manipur lama a chhauta ani atana vanai thak takin a u h than chunga chumi kuma bia training chu akum le sangkha jakua somriat pakua January tha Manipur om tura transfer ani le ta zela ani tlangwal mai ton hriat engma la nei lo ta chu a u te chung kwa an han chhowe po chuan alo lom em mai ani kum sangkha jakua somkua pathum March ni som pasaria beisei lo takin thoktu nulalal buat sai evangelist nen center church Imphala anin naya anu pui tu lal buat sai hi chiatlang atanga chuak apa chu upa jakhuma sailam khuchuak ani anni thian zo hi ama in thian ho in ti hlimna
kopui tur in po chuana na in a in pot chua ka te chu in nei thom hnoa in thuamin thla lak tur an tia an ni pahnih hi in pot chuakin in nei thuamin thla an lo la dun to a an in nei ni hian he an thlalak hi an tar chhuah saka an hlimpui dar dar hle nge heti lai hian uapa pa te zinga upaber a param lian a fapa sai chuana IAS chu Manipur Sarkara Principal Secretary ani lai ani a uapa te in nei ni hian in nei ruai abuat sai saka in nei na tel zong zong ten hlim takin an the ho ani uapa te hian fa pani mi pa le hmeichhia an neia a fa upa jok chu lorin oma ani a mei ni somni pasari sangkha jakua somkua palia apianga anau pangjok chu malsom tluangi ani a December ni som pariat sangkha jakua somkua pariata tlai dar nga vela apianga an fa te hi imfala Dr. Nelson a clinic a an piang ve ani tichuan August ni som pariat sangkha jakua somriat pariat atangin Goodwill Press sa chuan sangkha jakua somkua pathum kum top thlengina thoka kum sangkha jakua somkua palia Manipuram boya wanga Goodwill Press ti top ani hnuin rongbol na sang achel kwal zui zela missionin thoktura antia piang I helovin athok zela missionary training a kum sang ni kuma MTC aizola a training chung ti lo chu Manipur fila chatuan ram apan ni thlengin a om trum tlathak ani arongbol chunga mission na achel sang te chu heng te hi ani main operator na Goodwill Press infala sangkha jakua somriat pariat atanga sangkha jakua somkua pathum evangelist infal January atanga me sangkha jakua somkua pali office assistant field office infal sangkha jakua somkua parugatanga sangkha jakua somkua pakua mission training MTC aizol kumsang ni evangelist Bisenpur sang ni pakhatatanga sang ni pasari office assistant LCM High School Moirang sang ni pariat le sang ni pakua athi ni thleng ko hrana chanvo poimo tak arong bol chung hian achel tam le ani lalwa pliana hi tong tam lo min thlung tak le zakzum takani a atong tam lo ang bokin rong bol pui te chiat na le chak lo na asoi ngai lo ho tu ten ama a tho tur an chop saka piang te chu rinom tak le teimataka len chua tum tlatani ko hran en kol le kai hruai na hna a po uluk taka ngai tu na mang thin ani a ko hran ro rel le du dan hum him tum tlat mi ani hemi konga hian mi te huat le thin ur tur lam ngai tu awanga dik lo deuh zoka ti atum ngai lo na tho kong tin renga ring thar te aram mi tho puite ma hruain gospel campaign natlang biak in sakle na sanga pa chan changin thaitop chuwa thok thin ani Bisenpura evangelisa omlai kumsari chungin Bisenpur biala biakin pali asahman ani pathian biakin khomna atlai ngai lova na thole thilti ho na renga mi nga in a om ngai lo dam lo le mi harsa te atan puin midang hriat le hmu turin engma atingai lo lali suan ikut ding lamina ti chu ikut veilamin hresu se ieng lo pek chu arukin aom thainan ati angin annu soi chua po aphal ngai lo voikhat po Bisenpura anom line ring tu tlangwal fel tak es manikanta chu ring lo nula imfalami sundarinen in nei andu dewa upa te ina ron hruain annin pathian thuin an lo ti puya baptisma changin anin nei ta a sundari chu hindu chung ku a pianga sailian ani awangin an pi le pu te atanga an biak thin pathian te chuan an ron ti boi ta a ina horo hei hi in nani lo I holo chuan I pasal kan thatang ti in an ron ko ta fo maya a hlau tu ko wangin ni kho hrelovin a khong thina an pa mang ang chuan lalwap lian atanu pa chu aron kowa an ni nu pa le evangelist o joy matinen an pathum chuan an ina an vakal ta a ka u in lo leng ani mo tia min lo don son vele ama soidanin ram huai lian pui pathum te chuan khami te pathum bula khan thusu ti in an khapa
mut na pindan lama chuan alut bo ta daya alo chua le hartak ewa wangin an va en chu ni kho shelo le kha te chi vekin alo khong reng maya voitam tak an han tong trai rual po chuan a har mai thei si lawa uwa pa chuan tuisik no khat han la ula tong trai na in ka han hla nanga kan in tir don nia atia tui chu pathian ne na an hlan nu chuan thir fiana aka kar angin anin tira lali suwa krista minga ram huai ho chu hau le vau chungin ne na an puanga an tong trai ho le nu chuan aron tong thei chan ta a setan kalboro ita kanito lo lali suwa krista ta kanito ti in an au tira chutia anan au chua nu loka chuan an kalbo ta e ti in aron har chuak ta ani chuta tang chuan ram huai ho chuan anon ti boi le ngai ta lo ring tu thatak ni in voin thengin an chung kwa chuan an phak tok tokin rong an labol zel ani ti chuan kum sang kha jakua somriat pariat July ni som pariat atanga Manipur rama rongbol na atho tana tanga ahun top ni som pakhat thani sang ni pakua thengin uwa pahian a thei to ka lalpa rong a bol sungin har sanna chi sang sang natna wangte rambuai har satna silai muleng kara mi te vaule gospel campaign nei laya sipai te khung san le har satna dang tam tak anun hian atong ve a chung zong te chu chel takama chonin har satna engpo lo thleng se lali suwa minga wanga ma chon ngam zel tur le tuar atul po a tuar ngam zel turin anu puile fanau te le ring thar te a har satna to thin te chu fuinan amang zel thin ama ngai pathian ne na ain hlan na tong trai na thu ani fo thin ani har satna to tam tak chung changa khati lai huna Manipur field secretary Reverend Chawngliana kom ania Manipur rambuai wanga mission in har satna tam tak ato thina wanga ani uwa pahi khati lai field headquarters oe aloni boka wangin field secretary nen meitei tlangwal ho dora anin zoi chuatam le a hetiang thila hian fak a hlo hle a thuruk von him konga lei arin om ani a hne na tangin office thila le pol lam ne na in kung kai na konga po thuruk aput chuak ngai lo ti in an field secretary chuan asoi an har sat na to dun thin thil tam takasoya ma se ti lan lo tha hria da wangim kantar lang talawani rong a bol chung hian uwa pahian ring tu ni hlok na lam hi atui pui ema atui pui ba ka ring thar te fuinan atangkai ti hria a asoi tam hle ani laluap lian hi mi jenget ti mai lo ti to chu atop thlenga hlen chuwa tummi rin om taima midang te ta na in phal mi u le naw chung ko ngai sak le than pui pe tak mithil phal tak mai ani a miti jok nilo ma se fiam thu soi pe loi si ani a ngai na tom tak ni in abula chetla thin te rengin an ngai na tak ani zel ani min phal chi tak ani awang hian Manipur rama arong bol chung po in rin na konga ring thar te kai hruai na a tho na ba ka ti sathila an momo thil tam tak a pe in ati sak thina anin tunun na tur eizon na nget an mu thai na tur le ring thar nula le tlangwal nupui pasal zon na konga an har satna sutkian puin a thayang tokin kong ako mu ve thin ani akuta ti tur na a padu tui tak mai ani a chumi awang chuan office lam na te account na le file and call konga thil fel taka ti thlap thin mi ani ahun nung lama hian an ma ni veng ramhlun veng la ya in asameka ma se asak zo ma in arong bol na lama kal ahun to awangin ama bak chu a u thang hing lawakuta sakchun zom turin anut chi a u thang ata hian kum sang ni pariat Christmas khan pe chiang vak lo chungin an lua lut rama heti lai hian u pachu moiranga LCM high school a OA in aom tharkum ani a in sak thar lua lu ani a hreman rama ma se au thang ata in thar lua lu chu mupui man talovin akum le February ni som pakhat
sang ni pakua zandar som pani vela chatuan ram apan zuita ani wa pahi natlong na em anai hriat ani lova an chung ko pa ber pulal dai lova lung an phun tumin a u ei than chunga soidanin aban khoi molaya chuan pan sen deuh duar hi a hmuwa wa pachuan awm rei to thu le a re mai thailo thu a hrila a u chuan doctor in check up turin a rona ma se wa pachuan azual zel chuang lova hriat awangin trul ati lo thu a hril na chungin a u chunga chuan ithi sen a thlum ve te ani ange kapa la zun thlum awanga boral ani sia ati a ma se wa pachuan a ngai sakvak chuang lova chumi tuma anin mu chu nungdama anin mu topna ani tak thu pu h than chunga chuan a soi February ni som pakhat sang ni pakua nilai zana wa pahi moirang ko than in khom hruai tu ani a in khom bana chuan compound chung ko sang sang te tlo kuala an mani na chuan zandar ko vela a hoa an nu in thing pui luma anin duna enge mo soin an nu pa chuan ti in dar som vela an muta a zandar som pani vela a thori shrok chuan an nu buati chu ati hara buati chuan kai har a han tuma a kai har thai tak mai lawa chuan an tho pui dang te punin kai har tumin an beya chuti chungpo chuan an kai har thai tak lawa wangin damdo in lam an pan pui ta a ma se doctorin ti ngai na a om talawani alo ti ta ka wangin har chuale om talo chuan chatuan rama anu pui le fa tele arong bol pui te aliam santa ani ti chuan thok tu te an phek boita a field secretary hawin rowan rela arwang aizola phut thak tura rem an ruat fel nuwa chuti laya manipur area administrative secretary reverend kelal muchua ka hawin arwang chu mizoram lama an phur thata a manipur atangin jingdar somvela chuakin pu h walal chuanga headmaster lcm high school le arong bol pui mi engmoza tinan zui boka hemi konga mi te thatna le an khongai na nasatak anu pui le afa ten soi mai hau lo tura andu an soi mol chu manipur ram chung le mizoram chunga aizol lampana an chuk thak na kalkonga lo muak tu le lo choi moi tu ko ran ho zong te chunga an lom ema manipur ram chunga chorochan pur le chevel khuate mizoram chunga khokon te north east khodung seite ngo pakhua te le seling khuaten an pa ruang lo muakin eile in tur te lo chopin tong trai sakna te an lo mang zel kha anu pui fanau te chuan kan dam chungin kan thei hil to lowang te in lom thu an soimol molani arwang chu kuang thataka siama da ania chun jan zuma tlaiwar aizol panpui ania February ni som pathum sang ni pakua jing lamdar thum vela aizol an thlenga an thlen hlimin ramhlun venglaya anin pui bulchia ama in sakngeya arwang chu lu masak puin tong trai na hun man ania chumi hnuwa ama lo muak tu thenle rual an mani khongai tu in khata tleiwara lo ngak tu te omna anin pui bera chuan laklu anita ani avoidan tur program zong te chu sinot mission board lamin an lo ruam man veka avoinia mission board ho tu te po chun lama sinot finance committee nei tur ani awanga telve man lo tur po jingkara tal anin lama kalin an tel kim hle a chun lama po mission ho tu te ba ka missionary training center a zirlai tele training ho te avoina an tel boka missionary ho aum ang chu anin troi om thle ani avoina program chu nisom pathum thani sangni pakua chundar khata nei ania chuti laya mission board secretary reverend walal belam in lama voina hun mangin achanchin upa alal mal soma coordinator sinot mission board in asoya bial tu upa chalthang ruala ramhun venglai ko thanin tong trai na hun mangin reverend kelal muchuaka administrative secretary manipur area in mal som na in lam program akhara thanmua lama bial tu pastor reverend f laltlan thangan hun mangin
chatuana chol turin thaliam anita ani tin manipurama anupui fanau te an hon chole nu marsinga sangni pakua khan ua patha na le shriat rengna program filpum huapin an mei teidana sorat tiroi anti ropui takinan manga ua pachan chin le an uiziate ko san shruai tu sang te thu sei ngai thak ania nileng in hun an manga tlaya ruai an the nge ani ua pachan chin ti dopnan avuinia upa alalmal soma coordinator sinot mission botin achan chin a soi tlang kom na hian ua pahi i han thla te ang hetiang mi pathian in min pe hi kan loma kan chuanga ramthar rong bolna atana mal som na thlen tu ani hi aro pui kan ti amang hi thanem takanom om lo mangeti thei hial ani hetianga mishing te thlirna atanga hun lo takamin kalsan tamai hi sinot mission botan chuan channa na satak ania poi kan ti in kan ui tak zetani a kalsan tak anupui fanaute ain kolme koshante achung le khat then le rual zong tele arong bol pui zong te lalpan ompuin thamuan sela kouna poi mo zok van kouna changa rong bol na cholsan tak chunzoma len chuak thei turin cholna nuam chang tura ko tu pathian chuan sun tu zong te chakna tharin min thuam theuro se ti hi kan tong trai na ani ti im manipur field secretary Reverend P.C. lalbiak luang apoin ua paruang hi ron troi omin aizol thlengin aron boy pui bok ani pu zetmal som tluanga sanga jakua somsari pali atanga sang ni le pakua pu zetmal som tluang hi thian ta chuan soma tin an ko deu bera then khat chuan ma sa tin an ko bok upa zetral bela le pi dar pui te fa som zinga apanga na atan ni somni pali thakua sangkha jakua somsari palia vaireng te damdo ina alo pianga anunau hi mi pa pasari le maichia pathum annia anchung ko hi vaireng te banglawenga cheng anni zirna lama chuan a seilen na vaireng te ya primary school atanga high school thleng azir zawa le khazir zel adu lain chung ko an har sat ve wangin nu le pa te choma zir tur chuan anti thei talwa ma se mi tumru takani awangin ama a in boipui chapin college zom turin aizola akal ta top maya apu anu nutra lp laltan thanga late husband of pilal nguri veng hluite a han bel tangota anni hian thei top lo chuin an lo boipuya aizol college sa alut veta ani college sa kalchongin in hlonarem chang amu anga ain hlo pa boka chelna le tumru na nen thei top chuin hlo thlin nge tumin azira thatakin ba apa sani an loina vaireng te chimveng ko thanin kumsang kha chakua somkua pakua camping abuat saya heta an speaker hi pulal sang luya gospel reapers team ani heke ma hian somapo lut ve a pathian khongai na zara pian tharna changve ta hlau maya alomin a hlim ema kumtam takchung pathian ngai sak lo le komo bola ahun alo man to te angai to in poyatia pathian selawa atal mai lai po a pathian khongai na wanga chandam na ahan changve mai kha alom ringot mai ani apa upa jadral belan afa pa camping chuak ropui ati zia ti hiana sai mi fa te camping chuak chuan in an lu rualin thil thar an mo thu an soya so ma chu in alo lu ve le achung te ngai dam mindil nga la karil ru an he hle ani ati ti chuan a thayang angin ko ran le ke tripi a tein mang chove ta a chutianga hanin man chanua mati in ahlim ema ama soidanin kapian tharatang hian bible hi ngai nom kati ema kachiar mai ani ati chutia bible a chiar tang chuan ama sabung thum chang riat lalpa pathian chuan thu soya tuin nge sil lo thayang ti thu hi aril ru alian ta maya athin lunga tlana hle ma se ani piang tharlim nun hlui chuan tu nei lo mani in sit le tling lo in ti tan chuan pathianin akauna angai ngam lova veiru vereng si in a haider lui tlata
chu ba ka an khua a middle school a anghet lova a tho ve lai ani a han tho chun zom veri adu boka aril ru a chiai ru hle thina ni ma se korin thon khat bung khat chang som ni paruk unaw teu a kau na cheu hi ngai tua teu ti salama mi fing tam takte mi chak tam takte mi tha tam takte kawan ni lo zia hi nima sela pathian in khovel thil a te chu a thlang ta zoka mi fing te chu ati mol pho thaina turin tin pathian in khovel thil chak lo te chu a thlanga thil chak te chu ati mol pho thaina turin tin khovel thil chiale thil mu si tomte thilom lo te nen lam pathian in thlanga ti thu hi a cheerfu le ta a pathian kauna chu haider thaini po in ain satalova a thayang angin missionary na dil turin ma alata a adil ma sakin confidential le kauran lekha kimlo wangin an lalawa avoi ni na an lata a kumsang ni pakhat kumtira sinat mission board tirin zetet home mission sauta evangelist teacher turin akal thaita ani zeteta omlai kumsang ni palia smtc mission veng thanga missionary training a an training zo home mission south zolpuya evangelist teacher in omle a sai bo head in charge sa omle in kumsang ni pakua bung tlang sauta a omle a head in charge in a om ani kumsang ni pasari march ni som ni pasaria silal zui thangi Daughter of Rev.C.Chawngliana bung kon veng tharte fanu pa bernen vaireng te chimveng ko thana pastor kelaram moya kuta anin naya fanu lalom zuali ni khatla som pani sang ni pasaria piang annei so mahi mitumru takle chel takani a michak ani bok abula omaha dama thil a engzong a thlir zel mi ani chungkua po chung le khatte hui khom tu berani thin a unaw te ho po abula hian athu soi ngai thla in an bor lai zela zaite sport ten nuwa mati in a phur thai ema school thut thleng le dokan te siama pulpit le lectern te siama quarter furniture te siam thina apos omna chuan athil siam mu tur om ve deuh zel ani kohran en kol le school en kol an hna berani a home visit te an nei thina apo somtona chuan kohran committee ate blk tpob ate branch ob ate kohran sumwong tu ate le chanwo sang te chel thin rongbol na angai poimo ema akawa mo phurna tlato chu len ngei tumin abei thin ani atho puite angai poimo ema midang te har satna hriat thiam puimi ani inrem lo te inrem tir turin theito pachua thina kohran tan le school lama malak na po chak taka malathin ani so mahi khosik ser le luna hi anei ve zeu thina damdoi te eya aziom le mai thina khum beta dam lo em hi chu anei lova ama harwang mi alo ni bok nen kumsang ni pakua me ni som pariata bungtang sau ta tangin school deute turin lunglei panin achuaka atira in social na po nei si lo kha kalkonga khua sika damlo chungin lunglei athlenga lungleya pu ruat puya taina thlenga anni chung hian thil tul anga an lo boi pui veka ani la chepei to silova puruat anu pui chuan ti ngayang ang te lo ti sak veka pui hi achang chet wang lai tak ani nge a an chunga som po alom le ani lungleya office dor pain damdoina check up anga anei le ngala lungleya office dor pain damdoina check up anei ngala malaria po anlo te sa mase malaria an mulova izun kong aniyang anlo tia ladam thachia lo ma se lungleya cham ringot po ni theina silova ni somni pathum thanga sangni pakua inrin ni chuan bungtlang south panin alet lea kalkonga khua sik lein aboi ho hle maya an motor chuan na fu lawa amu phei chara achuan puite po an boi pha hle ani tlai lama in a thlenga in alu chu amu ngal topa akhua asik chara alu ahaya ache deuhlek chuan aluak chuak zel boka zana po mutmu mal anei thei talawa dam thalo chunga lo hote chu in check up turin kal lela thang anti po in ka thale mayang ati thlata ma se amit a eng na sasia
anu pui le thian ten adin huna thalo tian hriatin kal le turin an nor renga amala chuan ka khuwa asik chuan kamit a eng zi alo mati ve tlat sia ti ngai na an thelawa an tha en ve ta top maya aron ho tu pathian ni nilen chuan abuai le hleya amua alu hein atimu hil thai si lawa achet dewin aluak zela engma a ei thei lawa tui a in poina luak le zel nen thotan tu kalo ni chuan hetiang ringot chu ani thei lo drip khai la engma ei thei si lo an tia drip khai tur bung tlang sau doctor vazotin an vakala doctor chuan damdoina lo phei ula kalo en kol zo ka nge atia doctor motorin damdoina an hruai phei ta a doctor chuan malaria test le reng anga tia malaria an test le chuan pf le pv an muhala ama po boy tola mule mal anei hlei thei talawa an boy ta hlea amala chuan zual lam apan ta zela chanhulama phei chuan biak hlei thei ani talawa nisom ni panga thlanga sang ni pakuat lai lamdar nga le chen ve ve la chuan ana tur lovin rong abol sak chandam tu isua hena chatuana chol turin akalta ani arwang hi an mani khu alak tur ti ani awangin motor ngai tuanga ya motor chungchanga an boi ruk hle lain doctor ram enga longtlai civil hospital a thok chuan bas hayar na tur poisa ron tum saklau maya a in pek na hi alom le ani bungtlang sau da tangin ni som ni paruk thanga sang ni le pakua jing da ni le chan ve vela an chuaka ruwa sura wangin konga thalo hleya leimini na dang nuala chu ba ka an ba chhayar lo chiang kon lo wangin bas dang ngai tu in an hanin ban leta an tumangin an thleng ma theilawani arwang hi longtlai lunglei le ai zola cholpui ania heng ba ka po hian khotam taka lo ti dingin puana lo tuam anom bok nisom ni pasari thanga sang ni pakua choma dar som le chan ve vela vaireng te an thleng thei chawani scholarship bial le kausan bil khothlir kausan ten lo muakin tranpuina le puana tuamin an lo dong song bok ani vaireng te an thlen ni hian chundar som pania reverend vanlal bela sinat mission board secretary in avuya chumi hnuwa than muala ui tak chungin kausan ho ten an thla liam ta ani arong bol pui ten achungchang an soi then khat hi hanta lang la ila so mahet langwal sathatak san lama po awan tlang ngo lampang ania rongbol na po mi in pezo in pepum hlum thak ani ami zia ka ngai nat em pakhat chu ka rongbol na a ka tongkam le thilti dik lawa a hriat chu mai chana min sil mia mai thin hei wang hian kanin po em ani tlangwal ve na fam chu rongbol na pi alama po nak ru bo kan zong duna kanu puila hruai tlongin namte kuri po soma wang liao lewa katon ani achan chin afel zia le mel that zia te azaidam zia te hi soma hne na tangin kashria a chongte pastor bial zete ta dai om sia minvorim pui ta che katia ani chuan alorem ti maya kanvarim ta ani tin kum sang ni paruk kum tir lama bung kon veng thar thel hluma anon wake ma hemitum hian an veng nula fel le mel thatak wake ma ron kalchu somatan ka chua du bik talawa annin nei ero arunachal pradesh sa minson ta ka wangim katel ve thei talo ani tum khat zandaria vela putlunga sia tangin bikin kanin phura ram hnuaya chuan thisen lo luang zui mai kan hmuwa kan phuchiang hle ramsa in mishinga se nge mishing le mishing in tisual ti im kan laitin kan chuna engma kan hmulo wangin zol puilam panin kan tlan zela koi ni vel kan tlan le hnu chuan ama aya thisen luang tam jok bula mishing lo let reng chu kan huta a kan vapan hnaya alo la thilo chupa bula chuan mai kan chem hlua mun hna ka lo tangla ka vazual kawang katia a huai sen zia le tlom ngai zia alang chiang hle ram hnuaya chuan ka kalsana pangtlang khuwa ka vazual kawa kan zon hota ani thel luma preaching station kandina kausan lo masa ten an ngai theivak lawa bial fang tura kanin buat sei lain ron kal su
thalai nan vahlum don chu ti thu kan donga so maka hrila ani chuan ol sam te in kan martaranga ni mai lom atisam eta kan vakal dun ta a vuak hlum chu soilo an thalai ho nen volleyball kan khela kan hlim ta phian zoka pastor quarters kan sa a so mahi Missiinary deuh mai alo ni a atangkai hle ram hnuaia thingzai kan lo tumin kakun chia tia dum deleng chuai khopin so mahian chartinin kamit veilam chunga aron tawa kan hoa Missiinary narsfel tak zuali kan neya pem chu athuya munruk laia thui alo ngaya kan in hriat rengnan athat pha don hi kan tia tun thlengin chu ser chu kalanei zolpui kanom tirlam hian biakina kakala biakin veranda bana chuan bong lian zet mai an lo thlung run maya ai treu mai le ngala kan thinrim dun lutuk chuan he bong nei tu hian minute so ma lak lo chuan kan talang kan tia hreipui kan hoa reilo te ya anei tu aron kala ithun le chuan nangma kan talang che kan tia kan nui du silowa a hlau kher mai ti in ruven ke dar than moi chuan soyani le khabungai na takle chiar pai tak mai ni im are deuh wang to hi chuan le khabu achiar ani chu ti ila kan soi sual lo tlang puyani alvin laltan moya melthum voi khat po January thatira sai bo tanga lunglei pan tur baikin kan kala ani chu long tlaya ria tum ania khuwa avo deu wangin min ngai tua dewa abaikin lunglei thleng min phut lang ta zoka katan chuan kan pu ani nalam ai ma in atlom ngai na wang khan aza omin angai san om hle in ka hria a thil tam tak min ngai tua chua tir fo thin khopui moi chang te lunglei apian tharma chuan kolsen ve tak mai ni in chung ku a sual ron te po atong ve rap to ani pathian in Missiinary ta na ko na hi apian tharkum sangka jakua samkua pakua a KTP General Conference kon puya naya Reverend Lalthan Khuma Sarmon angai thak tanga adon ania hemini tang hian pathian ko na hlen chuak tura in buat sain athini thlengin a thokta ani puitua vaireng te jete ko ran KTP secretary ani lai khan cholnit lai tin fellowship nei pa a la zira pathian ni zana rem thin aron rota aron rot anga kan han ti chi chu ko ran in kho mati nunga thalai te ti chaka hlashriat na konga ring thar te apuya rot na ro pui tak alo chhop chuak kha aro pui tak zet ani atong kam malaria ta chu kan tlun hlara kan tlun zawa class kan lale mayalom tilaram thanga tuidu ole tun tumatan chuan khati zong kha nile phot sela